Ubu tuvugana impuruza ziri gucicikana muri za megafone mu mijyi itandukanye mu gihugu cya Israel nyuma y'uko ku itariki 15 Israel yatatse Iran ikoresheje drones ibasha kwica ndetse no gusenya ibikorwa bimwe na bimwe bya gisirikare bya Iran. Bidateye kabiri kawa mugani w'abanyarwanda ngo huguha te kandi burya aho usangira n'udakoramo. Nayo yinyara mu isunzu yataka Israel ikoresheje uburyo bwa drone irasa misile zirenga 120 ariko izo zose kubera ubudahangarwa bw'igisirikare gishinzwe kurinda ikirere cya Israel zirahagarika. Israel tijya kuri social media zayo za gisirikare itangaza ko ubu ngubu gahunda ihari ari ugutera agahinda gakabije ndetse no gutuma Iran yicuza amakosa yakoze. Trump perezida wa Amerika ahakana yivuye inyuma ko nta ruhare n'uru na ruto Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira mu ntambara yo hagati y'ibihugu byombi. Ariko siko biri. Usomye ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ku mpande z'isi bigaragaza ingabo za Amerika zifite ibirindiro muri Iraq ndetse no muri Syria zohereje ubufasha budasanzwe mu byo kurinda igihugu cya Israel mu minsi 2 ishize. Kandi naho ubushobozi biri kuva butuma Israel yikora mu gatuzi kavuga ngo ibisasi Iran iri kurasa ntibiri kubasha kugera ku butaka bwacu. Ariko se niko kuri? Kuko kuri video ziri kugaragara kuzicicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru bigenda byandika biri kwerekana ibisigisigi cyangwa se ingaruka z'ibyo bisasi byo byagiye zikorera ku butaka bwa Israel. Amazu yasenyutse, amapartema nasenyuka, hari gutangazwa imibare itandukanye na buri muntu. Israel yo ku giti cyayo yatangaje yuko hamaze gupfa abantu 73 hamaze gukomereka abantu barenga 300. Mu bakomeretse ndetse n'abapfuye bagiye bari mu mijyi igiye itandukanye. Harimo abana baguye muri apartema yasenyewe i Tel Aviv b'imyaka 13, 10 ndetse n'9. Polisi ya Tel Aviv itangaza yuko hapfuye abantu 6 ndetse n'abantu 380 bagakomereka, abandi 80 bagakomereka bikomeye. Ubundi intambara yatangiye ite? Kadusubire inyuma ho gatoya. 1967 kugera mu 1979 nibwo Iran yatangaje ndetse ifata gahunda yo gucukura ubutare bwa uranium. Muri icyo gihe habamo imyigaragambyo ikomeye ndetse Iran yigaragambije imbere ya ambasade za Amerika ivuga yuko iri kubabuza uburenganzira mu gihugu cyabo. Ku itariki 5 z'ukwa 8 2022 ikigo cyitwa Western Intelligence Services ndetse n'abarwanyaga ubutegetsi bwa Iran icyo gihe bwatangaje yuko igihugu cya Iran hari ahantu bakora ubucukuzi bwa uranium ndetse banategurira ibisasu ndetse banahakorera ibisasu bya kirimbuzi. 2003 mu kwezi kwa gatandatu nyuma y'igitutu gikomeye ku rwego rw'isi hose ndetse na ONU imaze kubijyamo na NATO y'ubwayo, mu kwezi kwa gatandatu 2003 Iran nibwo yatangaje yuko itazongera na rimwe gucukura cyangwa se gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Budateye kabiri ku butegetsi bwa Barack Obama nyuma yo guhabwa gasopo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 14 z'ukwa 7 2015, Netanyahu we ku giti cye atangaza yuko bo nka Iran ibiri ku butaka byabo n'ibera ku butaka byabo nta hantu bifite bihuriye. Nyuma y'igitutu gikomeye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byibumbiye muri NATO bimaze kubashyiraho igitutu, 2003 mu kwezi kwa gatandatu Iran itangaza yuko itazongera gukora ubucukuzi bwa uranium. Bidateye kabiri yisubiraho ku mwanzuro yari yafashe, irongera itangiza ubucukuzi bwa uranium ndetse no gukora ibisasu bya kirimbuzi. 2015 mu kwezi kwa 7 ku itariki 4 Netanyahu abivuga ku mugaragaro atangaza yuko ibintu bibera ku butaka bwa Iran nta ruhare n'uru na rumwe igihugu icyo aricyo cyose kibifitemo uruhare cyangwa kizeye kibigiramo uruhare mu kubategeka no kubakoresha ibyo badashaka. Bityo Iran ihita itangaza yuko ikomeje gahunda yabo y'ubucukuzi bwa uranium ndetse no kuguma kwikora ibitwaro bya kirimbuzi. Amerika ibuza hihera inyura mu muturanyi. Kwa mugani w'umunyarwanda ati burya umuturanyi ni inshuti y'agahato. Umuturanyi wabo uri mu birometero 2308 ariwe Israel. Ku itariki 8 mu 2020 Israel yateye Iran yitwaje yuko yabakozeho ibitero bya murandasi. Ku itariki 11 muri uwo mwaka wa 2020 Israel yishe abasirikare ndetse inica n'abascientifique barenga 60 bakoreraga ku kibuga gishinzwe umutekano wo mu kirere muri Iran.
Iran irabyitegereza, ibitekerezaho, barabiganira, bafata umwanzuro wo gutera inkunga ikomeye umutwe w'inyeshyamba wa Hamas. 2023 mu kwezi kwa munani ndetse no kwa cyenda, Hamas yishe abanya-Israeli 200,000 ifata n'imfungwa 250 muri iyo ntambara yabaye hagati yabo, ariko Iran itangaza ko nta ruhare n'uru na rutoya yagize mu gufasha umutwe w'inyeshyamba wa Hamas, ariko siko Israel yabibonaga. Bukeye bwaho ku itariki 14 z'ukwa kane 2024, Israel yateguye igitero ikoresheje drone, ibasha kurasa ahantu hagiye hatandukanye mu mijyi itandukanye ya Iran, ariko byaje gutera guturika kudasanzwe ndetse binica abaturage 16 kuko ahantu barashe hari amatiyo yacishwagamo gaze ava hacukurwa yinjira mu mujyi wa Iran. Muri uwo mwaka mu kwa munani ku itariki 16, Israel yishe umuyobozi mukuru wa Hamas ku itariki 18, ihita itangaza byeruye intambara igiye kuba hagati yabo na Iran. Ku itariki 16 z'ukwa munani, Israel yishe umuyobozi wa Hamas ku itariki 18. Muri uko kwezi ihita iteramo Iran byeruye ku mugaragaro. Ku itariki 13 z'ukwa gatandatu 2025, Israel yateye Iran yica abasirikare ndetse n'abasiyantifike bari ku kibuga bagiye kwerekera ahantu hakorerwaga ibisasu bya kirimbuzi muri Iran. Hanapfiriye abajenerali, ariko nta mubare wagaragajwe n'igihugu cya Iran cy'abasirikare ndetse n'abajenerali ndetse n'abo baganga bahapfiriye. Ku itariki 15 z'ukwa gatandatu 2025, bateye ibisasu mu mujyi hagati, ariho hateye impfu z'abantu 72 ndetse hakomereka abantu 180 muri uwo mugoroba. Ubu intambara irarimbanyijwe, Israel iri kubwira abaturage ko bahungira mu myobo yateganyijwe kugira ngo bataguma kwicwa n'ibisasu ndetse n'ihagarikwa ry'ibyo bisasu biri kurasirwa mu kirere cyabo. Kora subscribe nawe utarayikora kugira ngo ukomeze ubone update, unasharinge abantu kugira ngo bamenye ibirimo birabera mu gisagara cya Israel na Iran.